16 феврал асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ дар майдони Истиқлол шинос шуданд. Бо иштироки сарвари давлат ва раиси шаҳри Душанбе дар маъракаи ниҳолшинонӣ дар як гӯшаи боғ даҳо адад ниҳоли дарахти секвояи калифорниягӣ шинонда шуд. Мавриди зикри хос аст ки пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шахсан дарахтони секвояи калифорниягиро 20 сол қабл аз хориҷи кишвар оварда дар боғи қасри миллат парвариш карда буданд. имрӯз 36 адад дарахти секвояи калифорниягӣ ки бисёр нодир асту 3000 сол умр мебинад, ду тарафи даромадгоҳи боғи майдони Истиқлолро ором медиҳад. Бояд гуфт ки баъди ба истифода додани майдони Истиқлол ин мавзеъ минбаъд майдони асосию марказии пойтахт мегардад, зеро дар ин ҷо рамзи истиқлолу озодӣ ки хоҳишу талоши миллати сарбаланди тоҷик аст гузошта мешавад. 7 январи соли 2021 ба сардии ҳаво нигоҳ накарда пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе дар мавзеи алоҳидаи майдони Истиқлол ки барои сабзкорӣ ва бунёди боғу гулгашт ба нақша гирифта шудааст дарахт шинонда буданд. То имрӯз дар гӯшаҳои алоҳидаи боғ 1045 ниҳоли дарахтони зебову нодири ороишӣ шинонда шудааст. Бояд гуфт ки аз масоҳати умумии 30 гектари майдони Истиқлол 11000 метри мураббаи он аз рӯи нақша сабзкорӣ карда мешавад. Оянда дар ҳудуди боғи майдони Истиқлол бо ворид кардани дарахтони нодири сояафкану ороишӣ аз кишварҳои аврупоӣ ба минтақа мутобиқ шинонда мешавад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба боғдорон барои бо тарҳи зебо мураттаб сохтани гулгаштҳо ва дуруст ҷобаҷо кардани боғҳои ҳудуди иншоот дастуру ҳидоятҳо доданд. баъди шинондани дарахт дар маъракаи имрӯзаи ниҳолшинонӣ сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо рафти корҳои сохтмонӣ ва лоиҳаи майдони Истиқлол шинос шуданд. рафти бунёди майдони Истиқлол бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти назорати доимии президенти мамлакат қарор дорад. аз ин рӯ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо ҷараёни сохтмон таваҷҷӯҳи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанберо ба сифатнокӣ ва муҳлати иҷрои корҳо, сифати масолеҳи сохтмонӣ ва вусъат бахшидани дигар тадбирҳои ободонии вобаста ба бунёди он ҷалб карданд. мавриди зикр аст ки пудратчиён мутахассисони маҳаллӣ аз ширкатҳои ватанӣ бо таҷрибаи бои андӯхтаашон дар самти бунёди иншооти таъиноти гуногун дар ин ҷо дар рафти корҳои сохтмонӣ фаъолона иштирок карда истоданд. ани замон корҳои бетонрезӣ дар иншоот аз сатҳи 60 боло бо шумораи 275 нафар коргарони чинӣ ва маҳаллӣ дар ду баст коргарони чинӣ ва маҳаллӣ дар ду баст. дар баробари ин корҳои нақшчинӣ ва андоваркунӣ аз тарафи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди меҳсос бо шумораи 60 нафар коргарони маҳаллӣ идома дорад. маҳсулотҳои дар иншоот истифодашаванда маҳсулотҳои ватанӣ буда аввалан аз ташхиси лабораторӣ гузаронида шуда баъдан ба иншоот барои истифода иҷозат дода мешавад. сифат ва рафти корҳои сохтмонӣ ҳамарӯза аз тарафи мутахассисони кумитаи сохтмон, раёсати меъморӣ ва дунусти лоиҳакашӣ, мутахассисони раёсати сохтмонии асосӣ ҳамарӯза таҳти назорат қарор дорад. мо мутахассисон кӯшиш карда истодаем ки иншоотро бо сифати баланд дар муҳлати муқаррар гардида мавриди истифода қарор диҳем. масъулияти сохтмонӣ барои бунёди маҷмӯа аз корхонаҳои ватанӣ дастрас мегардад. иншоот аз минбар дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, шаршара, деворнигора, айвончаҳо, майдони баргузории роҳпаймоиҳо, гулгашт, ҳавзҳои декоративӣ бо наҳрҳо, таваққуфгоҳҳо ва ғайра иборат мебошад. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бевосита дар маъракаҳои ниҳолшинонӣ ширкат варзида мардумро ба ин корҳои пуршарафи ободонию созандагӣ, сабзу хӯрамгардонии кӯчаю маҳал, хиёбонҳо, манзилҳои зист, беҳдошти муҳити атроф, бунёди марказҳои фарҳангиву фароғатӣ, боғҳои дарахтони мевадиҳандаю сояафкан ки аз анъанаҳои накӯи аҷдодонамон мебошад ҳидоят менамоянд. натиҷаи ҳамин аст ки давоми солҳои соҳибистиқлолӣ дар баробари сохтмону мавриди истифода қарор додани иншооти таъиноти гуногун
سرور دولت محترم امامعلی رحمان با ذوق بلند زیبایی پرستی به خاطر ترغیب کارهای سبز و خرمگردانی محیط زیست، بنیاد و برقرارسازی باغ‌های فرهنگی و فراغتی سوپر اینتنسیوی و اینتنسیوی میوه دهنده و پرورشگاه‌ها را به راه ماندند. شهر دوشنبه با بنیاد باغ‌های نوی فرهنگی و فراغتی و نوسازی و آبادانی به سابقه باغ‌های پیشینه واقعاً به یک سبز شهر و یا باغ شهر کم نظیر دنیا تبدیل یافته است. طوری که معلوم است طی سالهای اخیر تحت توجه خاصه پیشوای معظم ملت جناب عالی محترم امامعلی رحمان و تلاش و زحمت‌های شبانه روزی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی، شهر دوشنبه به یک شهر زیبا و دلربای تبدیل گشته ایستاده است. طوری که مشاهده‌ها نشان می‌دهند امروزها در سراسر شهر دوشنبه در کوچه و خیابان‌ها با باغ‌های فرهنگی و فراغتی شناندن نهال و درختان سایه‌افکن و آرایشی در یک سطح خوب اینها به راه مانده شده است. انشاءات‌های بزرگ جشنی که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یعنی میدان استقلال در اساس قرار دخلدار رئیس شهر دوشنبه از 3 فوریه سال جاری تحت رقم 56 جهت تأسیس دادن مؤسسه دولتی میدان استقلال با تصویب رسیده است قرار داریم. طوری که می‌بینیم این روزها در اینجا کارهای ساختمانی، شناندن نهال و درختان، میدان‌های تشکیل نمودن میدان‌های میسزار بسیار هم در سطح خوب به راه مانده شده است. باید قید کرد که تا به امروز در انشاءات بزرگی که گفتیم در انشاءات میدان استقلال زیاده از 1045 بیخ درختان سایه‌افکن و آرایشی از داخل کشور یعنی که از همون موضع هایی که امروزها در حدود شهر دوشنبه نهال و درختان سایه‌افکن و آرایشی که پرورش کرده میشن قسما از همین پرورشگاه های حدود جمهوری و قسما از خارج کشور وارد کرده شده در میدان مجمع استقلال شنونده شده ایستادند. باز یک نقطه دیگر را اشاره کردن بسیار هم با مورد است که میدان استقلال در حجم 30 گکتار بنیاد کرده شده ایستاده است که از این 16 گکتار آن را میدان‌های میسزار، میدان‌های گلزارها زیاده از 14 گکتار آن را راهروها تشکیل می‌دهند که امروز در یک سطح خوب کارهای نهالشینی و کبدیزارکنی به راه مانده شده است. واقعا هم یک چیز دیگر را قید کردن با مورد است که طوری که به همگان معلوم است رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در اجلاس سوم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت به عمل آوردند که دوشنبه شهر را به یک شهر سبز و دلربای تبدیل دهیم و این پیشنهاد این اقدام گوییم که از جانب تمام ساکنان، تمام کارمندان، تمام شهروندان جمهوری تاجیکستان بسیار هم یک دستگیری خوب یافت و در این مدت در حدود شهر دوشنبه در شهرک و محله ها در کوچه خیابان ها در نزد بیناهای معموری کارخانه ها زیاده از 48,000 بیخ نهال و درختان سایه‌افکن و آرایشی محض با دستگیری از اقدام شهر سبز محترم رئیس شهر دوشنبه شنونده شد و در این ردیف با یک چیز دیگر را قید کردن با مورد است که باعث خوشنودی هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان است که شهر دوشنبه از جانب سازمان‌های بین‌المللی حفظ محیط زیست با یک افتخاری ماست. در معرکه امروزه نهالشینانی بعد شناسایی با رفت کارها سرور دولت محترم امامعلی رحمان باری دیگر توجه شخصان مسئول را به صفت کارهای ساختمانی کبودیزارکنی جلب کردند.